Tipra Accord implement Wngnai aboni Puitu kutubuwi hasteo PHAIJAK paika Diliwo thangai Home Ministry ni barja manjak officer rok bai kok salima ulo TSF tai Nlft yak TISAI PHAIJAK bodol rok TSF ni General Secretary HAMALU JAMATIA birkhung kholao sokpaikeno logiwo Biswamohan Deborma tai di omthai songnotoi koktoma thunai rokno saka North East ni in charge AK Misra songbai malai haika arona Tipra Accord samung Wngnai hinai sajakbono sai khanarka Ministry of Home Affairs, so sing TSF, Nlft returns group, Tipra Motha, sing arthang attend kaika. So sing the meeting kami namo sing berai hopeful and khaige Datino implement enggan hane the Tripertite agreement and sing public no appeal khainai niro ko agreement of Puitu baji te support khaiji sing TSF as a niro ni representative ngai the Nlft returns group Tipra Motha जों जतनो पालखे थांगै जों सालायखा को सिनि जे बुखानि कक निरगनि जे दुख तंमोन आमो जों टेबल अफ प्लेस खायका एके मिश्रा जी बुखा हाके नखनाका ते जों एश्योर खायका जे एग्रीमेंट आमो दायतिनि इमप्लिमेंट नाय न पीएसएफ नि बुखा कि थां बा साबनि बुखा के रो थां नायदि जों तो निरग जतनो सिगेसन पैसा पीएसएफ नि अर्गनाइजेशन सो जों पीएसएफ नि नि रिजाखा बट वी रिप्रेजेंट द पीपल जों निरगनि जों रिप्रेजेंटेटिव्स और जों सिमिया एनएलएफ रिटर्न्स ग्रुप दं they Tipra Motha to tongun sote hai boni bagai जों खा खायगे Datino mo implement ngana acha kubang ma borok to tabu sawi tang terus kamu ko IPF ni je sobon de borma o bisiwa no TTC day 125th amendment bill no tei implement ngana hini jeta borok sawi tang mani norong malai ekemisra bai malai bo bahai rok norni Bobrok normal kadon. Nadi 125th amendment bill to omo government of India no borong sajak ronai hen. So je omo sini je tripartite agreement amoni bagai somo kisa delaying to kha khaige sini je tripartite agreement nang khang loge na 125th amendment bill ngi thangana. Tripartite agreement nang process joto kisu bujilai joto kisu agreement khai soi sul level ja ta abno tei ase follow meeting khajagai tomani nahar mung na hanuman sumoro naji arok gabang ma issue tongoi manoto tesi ang saka 70 to 80% process ka but isa percentage tong sa khamalong na as gedung ma salong chin struggle sing isa khamalong na public nang omune assure kaine ni rok khalok di ni rok sing hopeful ma tong nai ni rok khalok goi o je agreement ni rok no ang support ken me ni rok appeal kaine agreement mo ya glo dabu bor sabe dogo ya saga returns rogni je katal bor je pemini bongni ke proga bongni je demand ke dabu process to naji sung to omo tripartite agreement basis thang so amoni agreement ke jeng musa discuss khaje tani homol omo sung for the greater interest of people sung thangmani I accord another part ni sung omo boni bagai sung the tripartite agreement amanon sung mainly focus thagi sini meeting maning implement to kubang ma nang kha sorry kubang ma agreement kha thiaba tabuk bo oba haike no date by date no rewi tong ba ko no tese repeat phayo ba bo bahai ro khama tong tabuk ni jera meeting kisa juda hai ma tong ba bo bahai ro definitely Tirupurani student organization ngi kha kha sung the first representative sini kubang ma agreement kha sing ADC man kha PNB accord kha omani pore sung kha khai omo kaisa history agreement ngai sini bagai and sini borong no benefit ngai joto ni bagai ni omo agreement so kha khaige definitely omo sini joto lukurong benefit magan agreement ba accord to dabu sui apula aban age bo khuma khaja thanga abon age je agreement khajamar accord khajamar ko agreement khajamar dabu proper babe fulfill khaje gya o dabu ni je agreement ko ba accord je proper the fulfill up khajamar manso जों आमातो जों assure खालामो but we are very hopeful the government of India जों the committee जों issue raise खायका जोंनि आगेनि issue जों raise खायका and जों TSF नि गेबे जों जे जोंनि जे निरक सिगे जों आगेनि जोंनि टमा डिमान्ड तो आमा land rights economic rights जोंनि education जों आमार place खायका बर काहाके न खनाका खा खायगे अमो Datino implement माने Puitu ma tong sanai जों Puitu ma